Pada nabi para muslim nabi mga dari kamu amang Kemarin hari maksud kami. naik rumah kami pasahak untuk sakti maliki sakti madhabu dua pangmuran asa mga dari madamang jelas yang dikasih roh nabi pasahak tonon marpide tangiang nabi tua mata dewata sedang mampu sama. Mula tayo matutuwa dia mo maksud namin. Gak ada Iso masarip kita sa amin sa ating kami pangmusik. Sa mga kita daw pangmusik. Ibas ipertikan na lang sa atin. Imabiga po dito na sa isina. Asa sa darot na niyan awang kanon natin. Gabi madala horas. Asa abon ang sa ulan, horas sa simbuhan. Nung ados rawan ng nagsusukunan, boy kami sa dapat do. No ay makatay mo ita maksud namin. Sa tabi ko lang may lalang na pinagsanapan. Amat tarazay ang tasurima dalo ito na toro. Na humaliang na humalohot, marlian marlolo. At tiyang nanyaris pa sa dang lalibulan. Gokos pa yung Jojo siya lusan. Di ko di Jojo na ito mipate. Nung mga karadi kami patong na, lawa marmusik. Asa usus siru-siru dito ang ni Bale Mane. Isa lagong na ito kami parmusik. Tuloy mo lang may mandok malayati. Isawa na maksud namin, may pasantang mo. Ima, bigyan po dito na sa isina na marisiho boraspir. Ang mga boras ribu-ribu. Ang gertorok na ribur ma. Imaha mo. Para sa tawa sa tayo sa luwan. Nalong samper. Talo mo, bima din na lubol. Ito na lutuan. Pirma mo kibol pasaloman. Pirma no tinta sa luwan na martabal-tama pas nalongan. Adong isang debatier. Awan din ba sa raholong. Natanggaw ka na hutangan macam kituhang na bolong. Pita-pita ta do anak ta huwag ta na marto di bata. Asang dia horas kita sa na pungan pasal tahun satu saduan semper. Alaya maksud namin. Adong ison dengki sto suara. Bikin na tutua. Baru pa do na loda. Omong pa do namin sa mga pastor na tong kami para musik nga maksud namin. Hidup na tutua asa dia langka na dia mau na. Dia mah tanah dia mah na. Takas sama mo maksud namin. Malante. di hari nauli di bulan adengga di tas-11 suara kami di tinggi orang mangkat nami di basada kami tapi nami di nomor roha kami punguan pasang tahun satahi saudara segeron medok magati itu mata di bata kami di sudia kadang besar di rumah di persatuan nami jangan makilala lu kami hinauli adengga yang mata di bata terlalu bima dia kada tujuan nami pengurus nasional di jajarannya di ramoti lu kami itu waktu hari bersama ini ubah ini bentuk ditinggiari lalu dengan ganon takas medok produk itu makan di bata kami